postoji osoba koja ga ne voli. Kremasti i van serijski ukusni Nutella cheesecake. Krećemo sa Neo keksićima. Prebacimo ih u blender, zatvorimo i sve lepo izmrvimo. Prelazimo na puter. Istopimo ga i sipamo preko keksića. Mešamo dok ne dobijemo teksturu vlažnog peska. Prespemo ga u kalup za kolače i špatulom utisnemo, izravnamo i izjednačimo sa svih strana. Vreme je za kremasti sirni namaz. Zahvatimo i prebacimo u veću posudu i prelazimo na potpuno novu Nutellu. I to na biljnoj bazi. Zahvatimo velikodušno i sipamo preko sira. Finiširamo šećerom u prahu i mikserom mutimo dok ne sjedinimo sve sastojke. Sada u veću posudu sipamo mlečnu slatku pavlaku i mikserom umutimo čvrsti šlag. Zahvatimo i prebacimo u našu smesu. Špatulom mešamo kružnim pokretima dok ne dobijemo kompaktnu smesu. Prebacimo je u kalup, izravnamo i izjednačimo. Ide u frižider na 6 sati. Sada jednostavno oslobodimo naš cheesecake i prelijemo preostalom Nutellom. Pažljivo premažemo i izravnamo i za kraj pospemo mlevenim lešnicima. Isečemo sebi velikodušno parče i uživamo u najkremastijem cheesecakeu do sad. Prijatno!